Ia, e ona awel wha mo le atua, o wasa tato fsilwhai u la, le neo tato lo fsilwhai. Ana se anola na lofa marona ngadlei, i lo to so fua fa pesa mato la vai. Ia, tato le mawar nei tae o fo. Fatalo fatu le pa ia maulunga sa mo le nei tu la, i tafe fia ne lau langi. Nunu ia fatini o to sala o to sa mwhai ngā, la leo o to sfamtalanga, o to pa ia mauto malu e tu maula ve o le vau. E le nga fatoli maina fuela so ia fatau va. Ai tau na mato whatulo atu, whatalo whatu. I le pa ia maulunga sa maulo whapena mo mene whasalonga. Ia whatalo whatu fo i le nei tu, lo fionga to lea foa. Whapea fo lo fionga o mua. Ia maa lo seo fo langi maa. Malo le. So fo la lei, ia sa mo ngaua. Po fia lava ka fo la langi o le maua mai ai fo i el whaponga le. O le sposal no le ni aso ia na o fatuli matu ia le fionga ni ia fui ia po le tai fo na ko po kala ni aso ia ma o ni ma o mo le o sea mo va pe ia na fionga a lo le soifo a lo le langi ma Ko ba ile ka ma le ma si grupo e ma ro fo langi ma ro fionga mo se fo mo via lo fionga ngaftasi fi mono matina nai ia ma ro le tawata i ma ro fo le o sa ni aso me se fo le fio mai le fionga ia ko le foa ia fio foi o vava ia ku ia le ua ko ia ko kingo kam ia me se foi lo sumatu o le ua ka ko mafuka ia me se foi le fa fonta poi foi se tatu tunu nei tu la le aso ia ala fo tatu pokala masa ia malo so fu mo ia malo ia ka ko pokala me le mo ngi ko sang ni ia pule mai la malo fio ia ole e pe ole mo makala no ko sang ia peilo ia o le foi me u ia foi nga fo ka ko mo mai ka ko nga fo e pe ole van ka ko inge la so va el ka ko falfo ma le fa ma lo ko la valo fionga ma fu mo fa pe fo ia le ia ka ko ai ne blue white tv ni le fengo fi pe van ka ko fa so no ka ka ngole ka ko pokala mulumuli ka ko o ka ko ofisa kwai se vola ngona ko ke le vole pe se me ko reflecte ka ko le fenga malanga ya me se vo ia la wa fionga le wa me inga fo yo le kam fenga menga ka ko plue e le fengo fi ke lo ke le aku ia me fenga le me fengo fi ke le fo ia me ki nga le me lele kulanga me uma ia fa fa o le lo fo le tu e mo lunga la vale al ko nga fo yo le ka ko fa mo ya le ku kasi le tu wa le fa mo nga fo i male nga solo lu mal ka ko Blue Wave TV ia kele lu ka ia foi ke mi pe ava ma fa so male no se au mo e vala wa ku le vol po ia le fa sa fongo se me ka su e ai en sponsors ma i la ko fo ia so ka o mai so songi ka ko ia ngai wa ka ko o mai ngai ma o male am ka fo ia vi ele la fo malang le to por bi inga ia le fa titia sa o le so no nga to le fo o le whainga tae le tatu sa walinga e tangi lava di mata to mo whainga sa le you know wharonga kulunga le sipo kalamea nga askama liota sa whai le to le sa pol sa o le Blue Wave TV is self-funded ia o le self-funded whainga e ko fisiri fo i keimi ko kongi ma ko mani but you know o le whainga ka ia lang o le kaukua ngai uso ia o le fa sa lau ma le longo pui ali fo ia wa fo isela ko ia ma malama i ka longa ia like nga ka alo vas kai kasi but it's been a long year I mean been quick too you know if you think about it it was like a flash so the year before we went to Hong Kong and then we went to America this year shout out to si usole i Utah le o ngale le falolo le kena fa ka o me sa mo ia fa fa mo makoko nginga le fa fa ne i ngai vo i uso mala ko uma ia ko ngo nga ko ke ko fa pe o ia e lo la makanga ka unga ala de o ko si la mai o mako o fo pela e ko fo ia ko ka kinga
I la e fo I o le wale ia e o le mea amaka na ke loa la a ko sila mai maka ngofie ia longo inga kuku aku luma le si maka ngofie fa ke le mengu mela ia e fa kai ke le lava le lang so Mua, what is something about this year? Let's say mea ngi kausanga makua e ke loa oe o se mea makua fia ia. Ia ole e ia ngai ne ka wo ni kausang ia ma se foi ole momo ole se la kausanga le si mako kalapu le mota ia ile ko e kau fa ilo foi fa fonga foi sa mo ma kula mai foi ole kalapu le ile ko vai inga foi la kapia sa mo tu no pena ia telefone ni si o ina to mat tu pe sa pe yo ro moro ia sa tau la ia la kai ka vai la so ma ma ka kau fai ke o ye e pe yo so matu na e pe le sunga le vai sa o marolo ia sunga ia le sunga fo ia la ni la so fa ia tau fusi sa le sa le maiava ia o finia so ai masu to tele la to ia ele nga pena ho ia le firma ia sa vai se Michael Jones tu no pena pe onisina ia na uma volena tu di bor ke le yo men nga kausa a me ma nga ia Was also the 100 years for rugby union? Ia, rugby union mota, kala pula pia mota. Ia male tato malanga la le Blue Wave i Amerika. Ia, ile tal sa pai fo i tato tunu i Amerika o tato fai nga malanga. Ia mo i la fa le na mamul mulet. Al ma wa vai tau tia fo. Na. Ale tau pati mai male tani malo fo i o tato tangata. E se le nganga o faafetai ma le fiafia ia ia ua pei lava ua leva gamafuka mai kagaka ia ua aiga uma lava tatou ia i latou ina o le latou foʻi foʻi le talimālo iā tatou ma le tatou faiga malaga ia pei ona i nisi na o tulaga ma tautia o lenei tausaga tusai ma le faafesili laufioga le gafetasi So le songa o mo because ngulu o mo ia ele whamangakuinga le sila kausanga mo ka angkwaro o kure Amerika. Yeah. Tole fōa le so ia milestone mo ki kausanga. Ia ele i whaiwis whamkalanga nga i ngi kausanga e pi ia luloko mawawofo ile whamangianga le atua il kako kamwhainga. Ia wai pi o le kausanga o la hela to kako i Hong Kong. Ne kako kamwhai fo i ia le ave volka ko kau au e lang sua ia le au kako ku kam fai nga ia e ui la fo ila inga le kau la ol fa mo ma wa we foi stuinga ia e sa ko la vai fai kako sa na le mo movinga ia ku langa fo io le kako o aku ia ma al mesa ko ele fai ngo fie foi ka ko malanga pe a fo nga sa ngo be lo se a mo mal ka ko ti ma ko ia ka ngi ai lima me ia e ia fai ngo fie me mo le lo fo malanga le tu ia le nga mangui ia al me ka u la va o fa sa u por kala ia wa pi ole nga mal fa male ma ia nga o ka ko postal no ole mai mo sisila mai sa mo ia malalangi a ko foi wa kele vuska kele sa mo e o fiki ka ko so konga mala ko e maka mai le e mai mo me ka ko pokala no ko langa la ia vo le nga ka la va ile ma nga ia o ka ko ma me lo ka ko o ki e fa sala mai ia same for your promoting ala vo ka lo es ia me se la foi ia le Hong Kong ka ko ia il ka san ke nge ia mal se lo ko sang ole ngi la kapi sa le sa o ko foi ma fai ia pe o pinge nga ole o la ko yo me la ko sangi ia wa ke le foi o se lo ko sang o kala pusa fa ka sang ale ka pe lu la le ia va ya la va pe foi ia ka ko so ia pia ia o avele la maris ia foi le scopa e foi o ke le ia vai pe unha fakasi o pe balanga pinga nga kasil ka il ka sang mal ke mi fai vai pe ar ke minga nga o ko la ka pi sa mo ia makalunga fau makala mangi le e ma fu mai ia mai la kausa nge melanga nga mu mai ia ma ko se lo kausa nga mo ka ngi kausa nga inga si kau mo fu ma sele ka penga i kulanga me ia lenga
whawhakai fui le lofa malanga leo le tua I ngā fui mawhukanga ma le I mga iuso fui pe ang saungo fui lusa au mua I a yungi I alenga I aile I le keiminga e sen makango fia o kulanga I mea whawhakai fui le saungoanga fui I le keiminga le fionga pārmia ngā kaimi le fionga fui le sawhapito ia fia menga moliano ia lang whawhakai I le kalapu o ngai pe kele foi ia le sao le kalapo moka I kausanga nga oele kalapo moka represent Samoa I le ngaka le sevens o le 10 ia kela ia o pe o vaenga ia pe la le nga kola o le ka kumalanga le ngoi ia Amerika le ngasa ia pe o le ia ka ko ki Amerika o kele ka kala I o nga ko ngo foi al menga ka soka ko so a ko I Amerika le mengo ai pe la ngol ka ko le manga ia ka ko malanga le milking o ka ko fans foi e sel manga I o sang mai nga ka ngaka male o mai ma ka kala ngom fa so mai foi ma fia o le sime ka ua o ke mi foi le nga o ke le nga I sao ka ko pluti ringo o ye le Hall of Fame le nga California nga mau mo ma ko mahana ma ia le mo filo inga male se kasi fo o alo sa mo lau I loa fo le la pifa Amerika ia se uli se sa polo ia le nga intacta I ko le Hall of Fame ia o fia le uso inga o mako o fo I ma ko malu se au mo ia la au mea makia kulunga ma pe acknowledge mai ia ma ua ia po ka ko Blue TV ole o mka fia le uso ngame ole ke le fu la I o le sao ka ko Blue TV nga ina nga iskulanga o le mea nga sa fai o fia fo ia le uso ia se udi ulanga mea ia pe o ngai o kokonga nga le ia me se fu la ka o lunga lo le I ka ko fo mai vo leo I Colorado I Grand Junction I luso a Congo mai mo mai luso ia Dr. Siona Motufau ia pe fal ko ia Stephanie Mangofualo ia luso ia poso po mo posala I lo fai le ka ku o lo ia le fa mo vo luso a Congo le van fie non fa mo se fai ngo se me fa pisa mo wa ka un ka kele ia pe no ia nga vole so sangi ia o foi sa mo le ka ia pe o ngai ko nga ia ka ko I le ma nga ia foi ni ka sanga ia ka volunga ia lo ku ma wa lo la le o le ar ke lo le vesi mo le pressure me uma ia ta me na ia ia lo foma la le tua le si tūlanga fo le sa matai nei fo tatu malang Yo le kamisanga fo no kirkitia oi aga ko sa mo sa foi au no masi e foi pe yo nei ni fila tasi la ule na malanga tu ele kale sia fo le sunga le aferinga ya waita fata faltua ya melody male ya masi foi ni si foi o au na malanga tu Hawaii I fa pe ho Alaska e mo I lava ko ngos keke ia se lava ia keke la ngoko ia se ma na yo natula ale vo ki fa lo ngoko le fo ko e ka penga fo ia am sang kikinga ia ko vai ko mo ko sang fo ia ma me fo ia e fo vo ruma fo e ko I kala kupe mo kala shele a pe fo lava ngo fo e ka ko ka ko fe malanga I Amerika le ko akele la uso ka ko ia e ka kanga e ku yaka o me fi wo ari mo mo fenka o vele uso mo ko ia to le fo e fo ia pusli ia moni le ko sa mo ko le ke mi no Hong Kong nga fe nga me fa Shaolin mo vai la ma ko o lo fa ka ko Hong Kong le nganga o mo Shaolin ele ka ko o Amerika o I ngofanga le Bruce Lee a mai la ko ko la fo le ko ngofo fo ya lu mo shonga o so ya Bruce Lee fai bela e se la o ke ngofo ko fa pe e fa pe ku mai la lo le va pe Bruce Lee hey brother I we o ma ya ko o ma mo le mo
I kulanga me kele yo la o kako wo ma o me kako fe se ko ngu mas ke se uma ke fo wole pa ma la lo ko swafa ma me uma ko kele San Francisco, California, Victorville, lo fo nga ka ma ia ai me se voi o ri skola kai mo vole ka fino e ska ko so ya vis ye mo ina va mo se nga fi vole o ma filo il kangaka ole ya se vole ba ngai fo o filo le fo uso malanga fo ye tala no ya ni si fo le lo yo ma fo ye ma after fo ya ataro fo tu fo lo so ya vis mo le yeah, malaka ko veteran lale retired Navy kama ave foi nei tu la la matia male mo le tola fanga ya tavsi yeah o fa pena fe ngai mo ngasga sertino yeah we pray that you recover soon brother hope to see you in America next year por lo fa dele ko mo manguia ele fa ki foi le talo fa kula yo kan kaso mo le kemin ko America ele you know they lifted us up, they took us into their homes, they fed us mer ai fa via ka ko lo foi ngar ke le ngi me America so ia wa pe ka lo America ia wo man la langi I me o ma mo se foi hotel lo foi ngar renga nai fai se au mo la to fa tu mo la to ka le sia ia ile la to ho yang le mo le to se pai ho ta to what pa pe foi le fionga ya lo matia ma song for tu Queenie fa ka kele ia linda la ko mo la bang se le ko kele o ia me se lava sunga fa fiangi o kale se lo ko asfitu ia pa pe foi ia me se voi le foi a prota va o ia I pati kama lo ka ko io la ko o mafkanga ile ko o mo le prota va family fa kai kele ia la ko le ngalo fo ia le ke me kulanga I me ske mo ale ulangi ula kupe Amerika ya ele nga ko nga bo ka ko mo mawing ia eu su fo ngai ka Amerika le va vea ko mo pungisa e pe fa ka ko ngi sila mo se me la o sa idinga la mo o kulanga wa il mo ngia fo yo o ai ia nga e kale sti ma la tun ma nga ngi Olenga ole mafuanga foi le wanga foi atu po kana me ia vai aso taitasi o wale tautua I talo fou ia fa penga foi le fa aso I mata upu talo talonga ole pese fianga nga ia to fonga le ole because we got to see firsthand e kare kolva veola fela la limo mo e ma kama kare to ia Maka Blue Wave TV, so it's a blessing to have them, and it's a blessing to be able to do this work. Ave fungi ave mo le kole ngang fafkai kako sponsors. Mo ila vele to telling mato sponsors and mo le 12 11 Pacific. Kai la vai veni. Ya for Alex fa ai fa for ia fa matwa inu Rasmus Pereira. Ya mo le tu o meni ave no mo faina ta tonga le lue fatasi por lo fole li ia o lia tu to sang fo ia to si ngai lunga ta o ta to sponsor ai o tu manato la ta to o ta to marolong ia to foi mai ia ta to ta no le inesi ta lo ta longa Talo fa Samoa Event Pacifica nei au kilani lango ingal ta to sports ta no ya komisi nei yo la ai bori ya me se vuta mai tai ya fai o lo mo el tanto Event Pacifica ya onisi nei yo la ai manaya e fa pena no manuina e mo foi telo tuinga la ai mo tamai ti me se foi tu planga tavo ile tu pauli fa pena foi ile tu pa tu mai tai iso se tau tango fie fa maria nai ro fina ngalo mo foi ni si o tanto o lo tai mi tau mafanfana a me se lava tai mi ta longa io Event Pacifica ia tanga me foi le tune the number 1 the man Samoa ia mo wai foi ia la ai el mon Samoa me se lava fans
le da penga mi fo ia le ia World Cup ta mai tai ia ofune la e mai ia la mata fo i ka po ia ka to ia ngata le mansa mo man sina pe ia me pini a malulu e fai a mi se tu ngale mato yo mai i se vai pa au fo ia mansa mo ia tunu i pa mi se lava ia mta fanga me fa pe pai ko le ninga ia o lai se vai nei tangai mai e se kuinga sai lam se ngalan awal te mi o ia tunu mafana poli ma tongo Charles ke mi fasau ni talo ia si tila mai foi le tule io lak pisamo la e uma ia e ofu mai ta to uma la le malu la tunu e o lango ka to a wata penanga fo io la ka pil ne ta sanga me te fo ia mang china mo la to kap la fa ia ki ia awane ngal le veni au kilani the number one shop in ngai me ka la e mai tai tamai tina ta me se lava ia la sa ta malo lo manei ia tu langa me o le ia mania awane ngalo o ka to sponsor me tasti le mo ta to sponsor no i me sta tasti me va so uma lava Ia, te whatalo whatu sa maulo mai mo whafonga, mai nei tula la so leo tatu e fwoi mei tatu pokalame. O le sports tala noa, ia o le a tatu momoani le taalonga le le va a Kiwis ma tō Samoa, ia, okay, no, it's 3 weeks later, but we finally le wa a kōking o le a kōking o Kamaromo whainga ko whaasua whare le, ia, nanga sa awa sa i tu ngia whare ainga le whionga atu le fo, ia, tole fole so mai tau tu talonga le va o Kiwi masam. Ia kal kongo la foi ngai mai so ko ngai e pe o ken lead up ka longa kele o fam kalanga ma le hype ngai ai au mai lu ia misal ka ko au na ka pinanga foi o ka ko to Samoa ia awanga ngai ai le ngai ai ko kulanga le o mien ka o piskau o ko kelo ngai kamiki lave na ka ko au na la nga ka yele ku ka inga ia nga o ia le ka ko vai ya pen has nga umma le kalo ya ngo ko kele ia le fo singa lave ia makaudiela ia wole fano me ia le aulangi al Kiwi le ngam kwa le la val la ko pens la ko ia ka ko pel kulanga ngai i ole e lava se ke me marolo ngai kama la po ia pe la ko me sis kama o pena sa yo dis ke me nga vai yo ya pe alu morfo se kilo ya e na ke le ngol kalo ke me ya mai se finga lo va mo ya ma lo ngoi fu e ya ke yo kwa ma ngai am kangol kalo ma fanga solo awa o le fano yo le teste I know every opportunity so we pusen mai teklo yo le ka ko va ye ku langa le o le kam fa ye kam ki ma me o mala va afa mo pesa ia ai pe o le ia va ye le va pe la ka ke you know yo ka o me va pengen ke le ale le me pa va pe lo foli ele va pe ka na fia ke si lo foli le ma fa ia pe o me va pe le ka ko mo mo win a ko so me va pe nga pe ke auia la ui vai pe o fa ngai o ki le spirit o kamaki ile skole nga au le ma o te try so se aso marina lenga e paula me nga pe ka le ma ye me le excuse ya ka se le en ko ko lunga lenga mo le au lo polo pa uang le kai me fa saul ya o silo en ko ka pa saul va en replay men ma me lu mai pe ka o fa a lunga lenga mo le a for polo ngo o lunga lenga sko ya o me va penga fo i a ko fo i e nga fo mo ka ko au fo next year le World Cup polar ko lang ka longa un i town spirit ya up lava wai o lo fali ya just ku lo fali ka allo lo vale il kalo ya pe o la uanga vai pe wa fainga le spirit ngai kamiki was just something for you learn ya mi se ko ke lau fo uin ka alo le ila ya o se ke de ke ka pe nga wa ko so fo Te lava tu le fo. O lo ia vai ya pena se le fa vai al kamaro. It's no wonder why he's one of the best prop forwards ole liking probably the most highly paid
in NRL. But all of our city, yeah, I mean, say la o lo sa lo ta al. If you ngi score for ngolo ko fa ya fa pe e grounding al polo ai la ko score. I mean, if you look at all the tries, like NRL tries, even union tries, sometimes it can have a pa ile polo la lo grass. Or ai lunga le lima polo. Like how many tries like that? So what I'm saying is the consistency in calling out something like this, fa barely try. But later on in this game, I think 5 or 10 plays later, the Kiwi scored. I fa pela uma fo ia eri pa ila no le polo la le mokia. Polo winga la yeah. Yo te misalo e wala fole. Ye whainka ho i anga ka koa. E iar kula ho i le e kula ho ka ko mafo fo fa a sa mope fa ka Pasifika o e le manga ho i au nge malo aku i le to sa mo le Kiwi. Ia le i tulanga na to ina ia o fai unga la vana la o fai ele. E la fori mai la ko ho lo tau taina talonga o la vai ai. O le si tulanga fole pe o kau vai la ko o kele penalty si carry on fo ngale kaiminga a la vai ho kele offside po ia al Kiwi so pe o ese senga nga lenga pe o makore o le kaimi fo ngale ke koe e koe ya ro koe position mai retire ko e ke kinga inga fo la lulu mo koe sa a ru koe pe o linga ne si tulanga sa ke wala kele ia sala ka ko au menga le ko maka ia le fo ia le player ar Kiwi markasi ia ko o ka ko ai le ai sa ke le ko lo vai e si le ko offside ia Kiwi nga lo tato ka lo ka ko kam pe yo nga ni stura vo pe o ka vai vo mo rusia vo le inga si vo le fi kam ia ke le o sala ia ali se me o mo fainga pe o le si naturanga ia lo vai ia le si tu la vola le o mi si foka ko bongo ia mo polo honga le o polusia nga o Kiwi lenga mo ia mo Kiwi mo mai ko ai ia mi si foi nga ia ka ko po em tu na fa pena al talonga la ko ia nga manga ia e va ko le fa malo mo fa ka kengi mo a lo foi fa na o tato tinu ia mai na to fo lo fa pena ona so ani foi fa ia onga ma ofisa o le tato to sam ia la to nga luenga fita sa fa pena ona tau fai ia tato to samo o le si mea ngau me kawinga ia au ia ke pea ngā whea ku ele vape o le vape kulang ia mele o le officials ke pea lo fali ele consistent ang calls na whai throughout the game kele nga slow down el Kiwi ka kopo ia ka kau ala o le ma ka kau vase warning ma se mea pe whaasala ia au aso a ko ia mea ngai no o ka longo fo e point fio se konge kua e playing ia o align male le defense ngai me va pe ngai il ka longo ia kalango inga le mea leo le score ngai le mea nga pinga score ia le ngole ka lo me pali ia le nga fali mo score me nga hau le polo le ka ka le pa le polo le ia ele score nga a pali nga la ku ko nge ele pa ele polo ale lima So that's what we're trying to say, you know, for the ref, if you're going to call a penalty, at least be consistent. You have to be consistent, both teams, you know. Because for me, if your body is over the line with the ball and your body's on the ball, that's a score. So, anyways, Junior Polo was looking really good. Oh, yeah. So, le peo koe whanga fo winga ka malo, ali inga, le ko manga ia onga ole loko ngai ka making ave mole au mole ka penga ngale o dise ia kia ia la vai ele faingo ko fainga ko au ka son fo ile World Cup we're gonna have a musical killer la like ki fo nka ala ia e ko kele fo isi le e o mai ko kong pe fa so mla au ia o le hammer ia mala ko ngale la mai ko e kele ia le mai si fo sa ko la ngai meu. It's going to be a great World Cup to watch. But, you know, I don't know if you guys knew, kene rope, luke sila fienga, e ko se fulu ka miki sa mo, ren ka alo ko ngona au Kiwi. Yeah. Ko lua ka miki sa mo, ren ka alo au kangaroo. Yeah. Just goes to show how
big and how wide Samoan athletes are able to reach within the ka'alonga leo lakapi. Kira si boy leo. Yeah. Kako wo nga ile, you know, if there's something that I can take away, maybe I show you lua. Yeah. It's that Pacific International Footy or the Pacific Championship is becoming one of the most powerful products in our sports. The state of origin. Yeah. Some have said it's even better than state of origin because the crowd was electric. You know, they packed the stands, blue flags everywhere. Olo the fan dealing of New Zealand. So it Yeah. Brisbane, Yeah. maybe because the angal merenga may ku wengai Yeah, ka. we all ali mai sau. Yeah. La selua me me kemi ngulua ka alua ya. How much does the atmosphere help you guys play the game? Yeah, mo. Telefon. Ole a foi. Ia kia ua ia ole kele kelele au ngā ko kelele ka ua. Ia makalia foi ia no ole ka lo mo lo ku mo sa mo ngā kai. Ia no. Ia e po ia o ngela ka pe nganga sa ungi ngai link to the game. Ia wa e fai voi me ia o ka milo solo mo le community foi le e uso inga lava ia ka ua ia mai set ranga ka ia kama individually as a player. Kam fai api fa puku ko e o klo le so fai e o mo kingi le la o fa mo al ka ua ia le o support la ka ko pe al menga lenga ka ko vai le il to sa mo lang o ka o le mele sa fai ka ko manu ia sola mon sa mo sa ai ka ko ku e sel lang o ngol ku langa ia le me lo yenge wa nga e fa fonga mo sa mo si ele au ka ko lo mele ir ka ko mong sa mo ai ku langa i la ke lengo me o malava ia pe o vifo a me nga o fai ma me pe o algo lalo le ia lang fa pe nga ia ma fa popo ko ma results o ka longa ia e o fiku ia lewo le pe o le qualify lunga le ia i kamisanga ke le vole ale al world rugby le fai ia ka ko 15 ia pa penga lava ia e pe o mela nga alto ia pe o le o ka ko ai le ka o long Olo fafsil. Ya uro kamaka alu. Which park was better? Apia Park or playing in New Zealand in front of Samoan crowd in New Zealand? Or the Samoan crowd back at home? I think ia ka we back in our days au mo ia lo fo le ola pipa ngai ke minga full le ka usanga le fe inga manu le pipa o le record nga ma ko fa nga kai po ia au e aku e le nga fo le so se mo fo la u se ile me ala nga fo ka ko nga le o ku nga la nga fa ka ko e motivate ia ma ko nga kai mi au ngi ma lo ngi au ku fa fo le ka ko au mai fo le fa fo ngi e ka alo pi ka ku pi fin lu la vale ke la kwase yo ngai nga pula lo ko nga ke ka ngwa e fa penga il ku la ngai mo pe fo yo ma ko au nga li va ko ka ko tes fo le malo plex o ke mo muanga o sa wele le haka maori a so ku ka koma that was the first time ever ka ko challenge While we're talking about that, did you guys talk beforehand? So if ko kalari fe ka longa la o fakas. Awal me malia e mo ya or pa wan ma ko me fai le o ka penga fai al ma ko no si va ka ke mi ya fai ai o le ke mi nga osoi o le mea wa mai osoi al ke minga e le fa penka ngoi on ko ki vo yo nga uma maka va kasi uma va kasi fo Vuji so esele manga i ole me vale le wa pe va ya uma fai konga i lo plex se fa ku po ai lava ya ke mo nga o pingi fa kasi ele me le history fo ngam ka ki nga ka ya nga le lo fa di
kamali le o mo le nga fliming o sko ke lagi nga ere fa ya inga lo plus pa la foli ka so nga uma le aso ale sala ka kiki fox so ulanga ina Kusa pe o ko nga makale mere le challenging ole hak. Lo me ke mingero po pu ko ke le nga ke o maka karo. Le so mga kulinga. Ole mea nga le maka yer kai miningi. Langa yer ka kongunga maoli. E fia maoli. Langa fa mai maoli la ko ka kongunga. A lo ilo a challenge lo ka ka pe lo ilo. Longo winga e ka kali le malo si le fili le sa. Me langa le o lo la o le kai miningi. O ke le mga o le ku ua se i umma le ai fa o kai mi pingi mai pingi ku lo male manu ia pole siva tau ia pole tua sa mo pole tua sa mo pole manu sa mo langa ka ku nga mauni kala ngo ko fo inga isi ka mauni mai e fia ke le la ko pe a challenge le laka langa e fa mai la ko yo o me funga le nga la ko fa inga ia wa ko le fa inga wa sao mai le malu si anga po le fili le e ka le pe inga ia le malu si la nga ko pe la ku langa langa o lo u le fi pe ko la ku a la fai mai ale si le me ya va ka kan ya se fai mai la ko nga pa la va pingi lo kai minga po la kapi po la piliki po kai ko fiku o fa kalia se a mishela va ia le hakala maori ia po le sipitau ho ato po ai o mafiki kai mianga e pingi a uangi ka ko fa kali se io ko fu ka longa le o plaksile ko wa penga fa ia ma nga ol ma ko wa ia wa mo silvia fo ia pe o ulenga ia nga kai okay ia wo so le ma ka li ka ko e fe o solo nga ka ko fu ko ma ka ko ka ka wa o le me ia la ka ko la pingia i mele e ku sa o le me ka ke le manga ko la wa pe aka ko ko mo me ko sa lo mai soli ka ko ale le ka ko pingi fa sanga ia o nga pe se fo le ngonga ia you know never forget that. Ile me anga maka me ingare ia lelo ko ku polnga me a pe lo ku wa yo a pe lo nganga ma ko o nga kwa yo ia le ia nga ko kela ka pe o ka ko so ya inga ma ko Jones ma la ko manga ia nga ka sai mo lu ka e nga ka wa pe al me nga vo le va pe o si ku ia ke alwa o ia me mo sa mo ma la ku foi ma ku la ngai fo i mai fui lo fa fsili le ka alu le o ya pia pa ka po i le pa o sol ile ava ngo ia le pia pa io no ka fia ko e maua so la ko e fo ia le ku mo ka ka mingi sol si ala ko maka mai nga o le fal maka ka ko ka pi me le ia wo linka asola pe mo ke fia fo pe malanga la usa mo o ngo la mo ke long o la ka linga mo le ku fia maka ya fa ko ngia ku e ka ke langa e mo ya la wa ku tv mo onga la ku mai mau pe ka lu mai era nga ya ka ikara ko e se lo ka ngau ka ka alu lu mo ka po inga sa mo io le kello ka po inga ngaso ia o ka whalongolongo ngina o ka lango mai ngi si whamu so le e pole ala mamma e whea pele ngi pasi e umal ka alonga ko ki ma ala varingu ioi e se vai e se ngi me mo ki le ilo aku o ma ko nga ioi a uma ka ronga apia pak ma ko sa vali ke o ma pasi ro kwa so vali le ro kwa ia le ma ngi ke le e ka lango kwa ia pio ia la fongari o ko le se la va la o fi malo ia so rangi ia fare ko mo mem kwa le ia ma se fia o le si me makainga foi malka ua ia ka ko o mbonga ke mi ole o le sungal maleto ke mi le uso le vi o le fua ka ko le bola val ngai motivate ele ia kulanga foi
ka penga ku ngal mang sa mo nga kai ya wali misis ka longal going ka lo fai ya pe yo ngai me ngai ya misale malo sa ole ye uma sa vali mele mai I yang wa ma ai ora u fale aka ya sa va vali wa ole I pasi ale ko we yo ku pi o kwalingu ya o ko we kasi uma kangaka ala ko foi ese piki a posesi ngore la la ya ku e ko mor kaka ko kasi ko se furu ganke o ko ke ale nganga ole o spili la ku you know em fai ko kupu em fai ko kupu menga ava penga fai ko kupu la so I have a big faith that ko foi le mong sa mo ko ngale it just takes the rebuild of the organization to become better. But before we go further into Monusamo, kako fa umameli kako karanganga le NRL. Yeah, that's sort of the financial value o ka alonga pela the Pacific Championship lo umakungi mole ka alonga le likipol NRL. Ole binga lo fa city. What I'm trying to get from you guys is that there's big commercial value in games with Tosamo versus Tonga, Samoa versus Kiwis. How can this be done for the same for Union in the Pacific Nations Cup? Yeah, I mentioned gaming here. Oh, here we go. Say, yeah, pangi mafiki. I mean, I go over the Pacific Championship. E ala langa umakaka Samoa, kaka konga malako fua. They do parades. I feel on the Pacific Nations Cup, you don't see any of that. How can we bring that excitement back? How can we bring that financial value back to this part of Union? Yeah, ia le melo ko kalango ye fi mau. Yeah, ole ia wal pisingisin. It is. You know, it's businessman. Aka kikile vula poko le vuka ko makama I kalango mai a Australia. O pe walai lo la ko. Pingi whakakei pe ka alo I to Samoa ma le awa Matimato. All ia ka kikilo business I lenga ko fua. Ia longo ngom kwa alua fua sainga ma ka falolo ye whakau mea o lava o la pulo mea ia lenga ka fua kei. O kwa ke leo lo kupe maua. Kusa mea ngai fo I lava I lalo I ka ngaka lo la ko whaia ia pokalame o mea ia a filter mai lalo masau lalo ia nga fo I fola ia I le au mai ia le reputation to Samoa la me ia le lunga ia longa winga kwa lava nga pose I kulanga pisingisi la ko pela nga fa pe fa kusa ko mon Samoa ia pe le mel porque le alo se senga ko fo o fio il mon Samoa ke mi fo le pe o nga kilo ye o le lava o le alu lunga o le au e mawalunga hol pisingisi makele ka makamaka me sale crowd me se lava le cake ia la sol ka peo I ola pia pa all e uianga ko ke lo pola fo ka o ke pa ai o sei ko I've actually done that. Me ol mo kwa ko ke le ka o ke pa fo le o so mai fia ai mo kwa I you know ke le al ku penga mo e fa mo ia la ia le yungi la ka pisa mo wa you know o le singa me ke le ai o le pisingisi ava pe ko manga o wal meale le fa pengi ko ngi la ka piole in kupe ia fa ver ke le nga kupe mo mai nga pa fa pe le penga ko e ko o ai ka ko Well, I certainly hope so. Omo e moni le atu langa le to le wa tano ia to le fo ma pe o le se sengala na fo le o le fafsili lana po a me se fo la le kulanga ka se lengi I le liki ma le lakpiu o fele lu ia le se lengi le mai le liki I le crowd la le ia me se fo la ia ka ko yungi la ka pi fo la pe o le fafsili lana fo ai pe o le se senga fo le o nga wa sa fanga la vale fi makamaka ka ngal pe ke lo ka ko kamaka alo ye le lo mo lunga le ile likia o lo mo lunga le vole ka alo ila kalap ale ngata fo na la ko ile sa ka alo kiwi ka alo le ile fo le ila Oscaria o le wo ko switch mai ya ka ko nga pe o ngala le se senga ngale
ole makeki la le o fio mai makanga ka makamaka ka mangi yo pe ole kulanga a kulanga la ka ko la kapi ele o mo fai o nga vango mai ka mai ka alo plex po oscar ye po fea ku falangi po fe eu mai ka alu mole manusa mo pe yo inga la yele se senga la le mai mau pe ko kusai tu la fono le ale le mo fai o fa ma ku mai ele ia ka ko kamangi ka alu ia inga ia mo fai o nga wal mele ngi la ka piungi la vai o le malo ia malo inga ia mo fai o nga fio mai ka makai mo fio kilo ia ka ko kamala ia le pe o le se senga nga vonga le liki o le vanga makeki kamai e oi Oscar ia mangi sila ia ele nga ka vola ka arkele o ka ko ia ngo mai se Oscar ia mangi fio e ia la ko player se fio ia ola e o ka po e ngo la ko kalapu mo kuno penga a ko ngo o se me fa penga ko langa le o le la kapi ia se nga o lo sai ki ai kula fongo ia le ale foile ale bo rugby le ngi le o le si me fu ia makali ia mo ia sola ia nga amateur ga lo le professional ia ale kele ka ko tuanga e o Europa o alla Australia ola ko ki kia every year tu ole mangsamo ole ko mo la wa ole singa me e ka ole ka ko ole exposure ia ole mere ngi ole se competition e alu ka ko mangsamo so ola la pe fa ka ingala pe ofiki ia ala ke le ole melo o ye fiki le mun yangi ako ka kalngo ye melo wa achieve fiki mala vo usale recognition nga le reward nga fiki la ko consistency ngole ole organization le business Gaya kulanga le woka le woka ngo ia ko la fo wa sola pe inga sa ma no si nga lu sko ingo a lengi marka ko yungi ile e ka o kilo ho nga le ni ko se ma fa fo inga ia mo ngi ia o ngi a mo au ia provincial e mo ke tu mai ya inga ia kam fai ia keep le level le o competition le ka aloma o avongo ka aloi ka ma be ka mingi wale ai ma se me foi ka ko ka ka kai mingi o kilo le fai ia le provincial ngi o kilo su ia le avongo nga o mai e ka aloi ma o ngi silo ma ia le mai al mausa mo ka aloi ke mi provincial ka mo ning kong e ka mo kente pika vai ma yo o ia fa o me manga e fai ka inga na pe melengo ko ingele divisional 15 la ngi si le au ele la lo mai le ku ka alu mal manuma la me linga nem fai unga ya ka ngo kilo ya a ko un mo me wa ngo ka manga le fai ungole o le kausa ha le tu oi e ke le me ka fai e ngo fai o le fai yeah ole ma ngai ole I'm just looking at le kala kupe le NRL mo ko sangero mo vai akua e fiku sa lao mo kupu miliona le la ko revenue la ko profiki and ala ma ngai the breakdowning of NRL o ganga ka vangale attendi ka longa I paka mo la ko 4.7 million ganga ka maka runga TV like viewership mo kala ko lose lao mo kupu miliona o le participation 1.3 ma a se ka vonga le value o le NRL kolo se lao 2 miliona because o se lengi uma e ave ko fau fa le le game mo ko after players e langa o se fo le fia fa akau you know if you're going to put a state of origin jersey online, people will buy that over Samoan Tonga jersey. Because of how much they put into that. So, Carlos Vongole, that they keep up with the Pacific Championship, have more international games, have more participation of Tonga and Samoa versus not just New Zealand, but also the Kangaroos on the Awa Ingalangi. Sili muli I le NRL ka kule marolonga. Ta suru mga ko le sikamakonga ngala vea mai le kaalonga mang Usila ya ele katoa. How big of an impact was that? I mean, well, it's a bad impact, you know.
I think that's one of the worst things to happen to an athlete, to be accidentally knocked out during the game, but yet he was allowed to play. I mean, whose fault is that? Is that the doctor's fault? Or is that the coach's fault? Because the rule out there, For the whole of, and if you have a brain injury, I don't know if that's ever going to be the same. Yeah, sorry, ole aka ki kilonge ine I kulanga I mewa pegi e nga me volle il mafa fo I fa coach o kele ke polar ku nga awala e malo paul me e malo so lo nga la me nga I ka alo male aule manga alo coach ai la ia ile risk me penga wa kalangona le mele wa ka ine kulanga ile fo yalo I ka ko sole le konga ia se kasi fo yo up and coming rugby league player le nga ke au mo au konga ia au fo ia kalapula ka alot wale ka lo le Melbourne Storm le kwa le ia le lau ke le la fa inga ia kon kala ke vel ka me ia le siranga me le lo pula wa mo ki ngola wa le release me la kalapu me represent ia konga ia po to sa mo ai la se me kupui ia longo winga la fa inga ia la ka me ki le ngale al kon kala ai o ka wa ia le me le anga wa ke le mau ia ko le inga le wo ma kala ve ai ia ma ka le vo nge ka wa ia doctor sa okay lo anga se me kupu le awa il awa New Zealand po le awa Australia ia okay lo e mo ki ngale ia ku sa le al ko sa mo male malawa al ka ko matemato e ele nga me voli se e fa penga e peka va pensia lui e kilo onga lai lo le one of the best players ka mikil ia le risk le lau ke le lau facing mal me finkale ia lo cost le sisena ko yo le si me le health for ka mikiki o ngai fo ia lo o ke lo a fa yo le ia la fai mai masagi pe ke ia e o mai fonga o mai le career ngai ka a pe o ka ngaka ie ki lo mo la ia wa ala ve lo fo mai o ka ngaka ie le medical team e ka ngo ki lo e ma ka le coach la pisi lo ma fo fa wi ai ngola un purpose ia va pe lo la longo ko lo la le poki le medical team manga le coach o ia ka male le kon kasen pola lava le mea ia e ke le o se head coaching al mea. That was a really bad knockout. I mean, if you saw the video, his hands were still up. Yeah. And you see that in boxing. Going on feet slide so boxing. O feet singal ka ka umkwa auta. There's no way ko ka wa fa malolo ya ka uia mal ka ko umala fo me pengi yo ka longa ko e alor ka long ko mo visi player I also if fu male olo ngi kam ia le la o ke le la fa o mo say give me sa ka alo sa did you ever feel like a head knock but you continue to play were you ever concussed silinge vo kele vo inga la vea ai ia ko inga la vea vo ngale ka kele longa ai la ko inga la vea vo nga pa na va mo ko ka ki en mala ia ko ku so ka milanga fa yo a fi vo ia si ka mo ka kele longa la si ka me ru vo ko ma ku nga va vo ka mi ka ma lo longo ka la ku pe vo ko ka sekil ka ma ia ka mo ai po ia fu nga pa ala ia lo ka ai la ka vo ko I kau nga la vale al kau de kuli po la se me ofe kau ile yo nga la ma kwa auta ya al fa kwa fa mai lo ale fisio mal fo mai ele ai ia ka ngo fo e ka ke nge si kai pa so le ola ya lo ka lo ka kau ku nga lo fa mi ngo fo la lo ya le tulanga le ngo oi le si uso le po la lo ko nga le tu nga ke le nga mo ko ku nga le me le la ve ke mi fa le wo ma ya ai fo lo nga e mani fo ya e fo la ya longa a fa pe vonga ya wai o le mesa wala ko sa le kan ka alu o le sefe o le al mesa a fa fo ale ka alu e fe siringi fo la ka konga fa o la me le ngale ka alu wa va ya ko fa me o la sa wo ma pa a mo le ngale ka alu ye pe mo ya la po le a se fa mala ma ko fa me sa ka ka wanga
ia ke le yo se o onga mo fa ia onga ia nga ka funga ia o ka kongi o inga mama ku ia vai foi ia ka kongi ma ku la velo ka mikiki ia wongi ia foi nga ko ma ku i vai si se nga okay ia mga vonga ia ka ali ro o le la velo ka mikiki ke le yo se de son o se me pico si la lenga fa ka winga ka wang fa fashion priority foi le kilo ia so ska longa la por safety o kamakalo por le ala valkalo wa e mo fa kai foi la we me le HIA le entry assessment le eu fai foi meu mafcar lo lo foi ya kama sa ari ya le lo kal ngoingal melo kon kasa ya ola so le inge me so le ya peang vai ko e ke mi ka ko o markalo ngo fo me so le la ke mi ka mo ka lo o markalo la ko le vanga la vea mai ko ko la ke le lo ya me foi la so kai le ulu kai le ulu me so kai le ulu pa moi mai cái này nó có lẽ wingo le o con le mai mo ko ke lo o nga i rồi ya sola ma ko maluma e pa mole pe kau lo ba ko o pa mo mai vai e o mal ke mi ko le lo pe fa ve pola me mo nga me pa mo nga le okay mo pe vai o ka vai ya wolfo mai pa il kulang al me an me le o concas so le langal me ya so le mai ko ko le e ke ro kan ko vai kele anga eri umaka longa na konkas o pala parni ma kalonga le nga kalonga mo bele sira nga failunga mo o le kalonga kemnan kalo le Auckland Blues ma le kalonga le ma South Africa le World Cup le lo fa ma fiku like I've seen this guy get KO but he plays at that level too o ga kamo ko ka alo ma rosi e makaulia la le mea penga fai ko ngo le o kilo o mafal kilo ya ia ale pari vole la kapima i melo le o le ul ia vole il football le me vole me le o killing fio ki ka fai ai o ka alo mai city ia e o le fa kilo loko nge ai la kapi ia kilo ko kilo ka kon ka le ko kilo vinga ele prof ka alo le ia o tako le nga maliu ka reme le yo le wa fa inga ma fa il ma fa o mo ko kele ka ka ia o ngol me nga vole le ia e kilo al kilo malo ma me voi fa e fo ina la ka la ke pe o me le ka ko so la o mo Olha pa li fui le me pa e kon kas ko so le kon kas ngi fa opunga nga ngi ken a sola e pa e kon kas ale e ku me lunga sa vali fa pe e se me sa vali fa me hey e fe ko fa ali ale lo le mo ko le lo po fe la me de fa po la ka longa a fe la ka au le so kamar kon kas e fa ku lunga wa ai le ku e ko fa ku lo e fa ku lunga wa ai fa ka fa e se ku nga me no sa au ka fa ya ne la wa kamar ko ya fa mai e fa ya le io o le singa o le la o mo ke mi ke lo ko o con supermarket lo ku la ka me le fa o la fa ka fa ia ma me na lo ka vale ku mo ri fa e ma pu ala u me an sorry e me va penga we wish you all the best yeah ovatu mo ave mo edi sao ia manguia le uso yeah e la tatu le tatu malolonga to fo e me tatu fatal no ina le manu samo Talofa Samoa, Evin Pacifica nei au kilani. Lango inga tatu sports tano. Ya, komisi nei yo lai mori ya mai se futa mai tai. Ya mfai lo mo el tanto Evin Pacifica. Ya, komisi nei yo lai manaya e fa penao no manuina. E mo foi telo choi ngao lai mo tamai ti mai se foi tu prang tavo. Ye tu pali, fa pena foi le tu pa tu mai tai. Iso se tau ngofie fa maria nai ro fina ngalo e mo fo ni si o tanto o lo tai mi tau ma fan fana ai mai se lama tai mi ta longa
Io event Pacifica ia tanga me fo ile tune the number 1 the man Samoa ia mo wai fo ia la ai al man Samoa mi se lava fans le va penga mi fo ia le World Cup ta mai tai ia ofune la ai mai ia la mata fo i ta po ia ta to a ia ta man Samoa man sina ia me pini a malulu e fai mi se tu ngale mato io mai se vai pau fo ia man Samoa ia tunu i papa mi se lava ia me ta fanga me va pe pai ko le ninga ia o lai se vai nei tanga mai ia se kuinga sai lam se ngalan awal se mi o ia tunu ma fana fo le ma tongo Charles ke mi fa sau ni kalo ia si tila mai fo le tule io la pisamo la e uma ia e ofu mai ta to uma lava le malu la tunu e o lango ka to a wata penanga fo io la ka pil neta sanga me te fo ia le magtina mo la tu o kapla fa ia ia awa ningal le veni au kilan the number 1 shop in a me ka la e mai tai tamai tina me se lava ia la sa te malo lo manei ia tu langa me le ia mania awa ningal o ka to sponsor me tasi le mo tato sponsor no i me sa tasi me va so malava. Yeah! Yeah, te whatalo whatu Samoa mai mo whawhonga. Yeah. Manu Samoa have officially punched their ticket to the 2027 Rugby World Cup in Australia. Mas ka pa pe au mal kingi lau Yeah. After wins against Brazil and Namibia, they finished with a hard-fought draw against Belgium to secure the qualification. Captain Theo McFarlane summed it up perfectly in the post-match. It wasn't all pretty, but it was a proud effort, and we managed to get the ticket to the World Cup. Ma loa whawhkai ma lor whinga. Yeah. Hats off to the Manu Samoa boys. My question is, how big is this now in terms of the workload for the 2027 Rugby World Cup? Yeah. Foi. Yeah, leo koe ke vaku fa malo le songa fa ya onga ya le malu isi va pe fo ia kapteni ya McFarlane ya ma le pule ngol ka komancha mo ya mi se fo ia alum fa na ka winga ka wole le repechage le per qualification ka ko e o World Cup ya o ka long va pengi al malo on me ka wole wa va pengi ele qualify ka ko e o ke le fin ka fo i male ya e wa o mongisi mea kako avele ia ngi mang malo o qualify kako ai le mang o al ka penga pe ngo sa ngo ye fui ia wa ka ngi nga maka kulong ka pen you know this a time lo wa maka kulo pe ku ngai singa pe ngi ka me ki wa la fa le off season ma yo al silanga me ke le ala ka nga lue mai ai ia le kako ia ongo kako mangsa mo pe e fo ia le yungi o la konge mai ia po kala me ma ka pe nganga ole pe fa fea wa fe ku fa ka sele au wa me umanga le au kako ko silfia sa mo kako ma ma fo i me va penge ia kal kongo ia kako awal au mo mele e fa ma pongia ka alo va sole ia o le World Cup la ka zonga fo ia kal kongo wa ka mo se swinga mo kaunga koe ia lava kei me ka penga ia pe fa fea fo ia malisi me process o selection o kamaka alo o walisianga me nka ko kilo nge ia o le picking o ka ko wa ule ko ingi trust pe asola au mu mafu o kei me le mo piki mai ia pe fa fea o fo la songa o asola nga i mo selectors nga ka mai po ka ka selectinga ia lau yo que le pe pola le me ale la fa fingo po fa finga piki ka ko por me piki fa ya nga po la lava le finga ai il fa sili o ka nga ma ka long ka pe e un malo le Christmas po le ke mi ole ma ka lo lava ka pe nga ka ko au male i fa mo le work i ka pe nga le o kako mangsa mo ka sangale mo e foi si ma fo World Cup la ia Australia la kala me ka ko which is only singa advantage foi o le kala ngi sila ma Australia ko kilo ka kam ka alo foi le
mo fa mo ka me kile me e lupa mala ko ia ai bai ka me ki ngai sila maskali O mua ngai ka longa mo mal ngai ka penga sa ka ma ke e ke pe ko a vi era eli era ko kingi la fa mo it wasn't easy for them. I mean, you know, they had to go right down to the bottom and play against Brazil, Namibia, and also prove themselves against Belgium. And I felt like, you know, we felt sorry for them because all the availability for Okamaka, Alon Masanginga, Kaka Aron Samoa, Ngaka for Ngalkulanga, Kosheling. Nano Samo made a film ya tola for Okawa Maka Kungere Kapinganga. I saw a Molisi Sfulo Masinga, Molufino. Yeah, e ka o kere tūlanga na, le hoa whailo fo e tola fo, le tā ua tūlanga i a ka pengpenga ua, o lua whilo whikua. Le World Cup, ke le ala kei mingi, a maka ku kei mingi, e le whakari se i sautosanga fōwhakoa, o le kūlanga mua, e ka kauanga baukingo le lei, e le whape hoilanga o ngai, pe ang fa ko mo le fa ka ya long fa ngau ai mai se fo i nga ya long fa ngau nga makanga binga le il ka usanga ngi ne sa mawana to no ta aloile le ka ko wa ole e fai mo nga i uso ko yo mai nga i si kam nga i si kam ka alu ya al ko ke le fo la nga i kam mai nga ngo mai ngi kai mingi ya ai fo yo ka si ai fa fo nga mai le au nga ngi fo ka ko pokala ina mga mi ole fa ngo alu fa na ngi e va ko fa malo mo la fa i alo uma fa ngo nge ka usanga le sa ko la ko ka ku ile ila ko mon sa mo ye le la wo umangui al ku langa le ka wo ke sili le e ka ki le fa ka di se o ka sa fo fili ke min nge a makang au kilo le pulo o player si a mo au kilo le mo runga le ka alo ale la wo runga ngambe awangi ko ngia ka miki la ko pase se o mai ioi fa mole o me anga ka ko yung yu ka ngfai ioi wa ala nga mai si ka mama ko yo langa o le ala vai mo fa kala o si e ko ngia nga ka miki pase se o mai o si ele o mo ala ko alongi ioi la wa uma ko isi ele i mo ala ko alongi e fa fe ala nga ma fio mai ka miki ka alomanga ko ka kalia le malo a le lo ko sa mo le ke lo me e fe ngai malo mo fa wa pe o ka ko ki ka lo sa o me ia o fa fika uli o le fe ngai ngi ma le yo nga ka u musua ia lo mo fa ngai o mai ia fa fika i fo ngai la ko ma ku a tonu o lai o lo o ku musu ia mo fa ku ia la ko ma ku e fa lo mai o mai ka ko nga o ke le la vai a kursuinga le ngo mai ngai ia yalo o ke karikongo a fa fkai ma ku ngi alum fanga ke le nga ruanga ma ku nga fai a wala ngi fanga lo inga ka ko la ko piungi mo ya nga ruanga ma ku wa si wala va sa fa ku la o mal po lo fa mai alu e ka alu mo la ko ku ngi ia o le wo ka pi vai i ro inga pikia ku ngi de wo qualify ai o ku ka sanga le pikia o kilo foi la ia itulanga na ole kokongi o pasese pe ala ngi fale le yo kama wa ka ngo kilo pe fia se ko inga pe ye kongi kama inga ia le yo vai kokongi pasese o kama ka anu pe mai fa pe po le camp po le a ngi fa ye me vo fa mai e uma ko kongi ko mo ko reimpressa ku le ai ko kongi panse se o kama o mai po le camp po ala mo ko nga ko lenginga fa mole ioi mai ale le fo se me ngo fo kama ma ko se kama ia mo kilo le avano o kama ma fa nga le mele le sa ku po ka usanga ngi le mo fa yo nga ko si kama e ma fa yo nga kala ngon ka ko la ka pi yungi kai kasingi inga ifa ma ku ko kama ile va le ai lo ngofo ka ko le se me fa o ya ali avango mai ali avango so le e o vai va penga lo se le o fa pe o mai ka mai o mai o le ngal wenga fo ia lo fanga o le o ko ku ai mali sime o lo ia inga kon kala ki ai ma fa ia ka ko la ka piungi o nga
kalangoa le vale o tulang whapea. Ia o whai lungo whea ngā whamaku mai ia alu mo whanau ka alu mo kako au. Ia, fui a ka kolungo le ka pengo sa ngo fui au mua a pengo fa fam kalanga wa kakao ngi o nga ka penga. Ia wai ele kum mawala loinga lava ia ka mo fainga ngai alum fanga o mal ka ko mang samu. Pa fa kai kele ko ka mo fai mal ko so ma lo qualify el ka ko au mo lo ka. Ai ke au ia. Kele nga lu ka mo fai. Kele ale i el me kan fa ka kia ia o la ko ngi o kan ka fai el ko por kala me ka ko ngi la kapi. Bunga me vai o kilo kusa ka ke o le World Cup ka ko nga lu me la i fa solo me nga ikua a fai el wa le siale me penga fai ia o kelo ka ka o fai ka ko ka ma me sol ia Belgium mali vai a posire lungi au la kapi Samoa o alu lunga la kapi o te valo o ku ke e fa kusa ka ko Samoa ia ku ke kelengi lau alu ele kupele World Rugby ia me valanga ka un kilo i ka ko il fa kula nganga ka ko au mal ka penga nga wale i World Cup male me ale au mo mafui ia lava i competition lava ka longa ka ko au wale si ale me ia awa ang va pe ka alo so ka ko ia mo le ia ka ko au pe me nga ko foi al ka kala ke pe o au ngi Argentina o fiki na ia vai o lo ese level lo ia unga ka alo lunga i tia manti i audi lunga lo ia lo o le lei la ko ka alo makulanga preparation me ma wale ese ale le prepare lunga i kama i lunga i ese foi la lo wa ka alo i aula i la ki foi la wa ka alo milking o lunga i e mo lunga foi la i performance male expectation foi le a kanga ka mo ma o la vai la le pian apolo o kanga ka i mala as a player malo so ngolo fionga e kere la volenga le admin ale ale administration ale ka ko mansa mo por ka ko la ka pisa mo e ka nga lu e fo ngale amesele fa malo singo le alignment le mole Super Lucky Malimana Pacifica. Also like creating strong partnerships. Well, now that Fiji's in tier 1, come favor ngale ko fa malo sile ka longre ka fakol. Like we need more international test matches in the next 12 months. You're up to level kako kama ka alu. We also need a strong scouting of Samoan eligible players globally. I'm hoping Manu Tuilangi be able to help out with the Manu Samoan Rugby World Cup. Otherwise, I'm pretty content. I really want to see them play in the Rugby World Cup and not lose their spot. But like I said in the beginning, hats off to Manu Samoa, to the coach, to the team. You guys done a fantastic job in bringing us back into the Rugby World Cup 2027. Yeah, to be honest, what go for Fiji is now tier 1. Flying Fijians joined the inaugural Nations Championship. That was the news 2 days ago, and congratulations on Fiji. So Fiji, Japan are playing with Misa faman mole se kanga e kupo au ia ka aluma ma au ia lo. O isa ngona le famele fua lo loto ile. Fua lo loko ya fiki. Ya. Avel famalo ya fiki. Ele nga ka uia la vame sa au ia me wala mongi ole na ki nga inga o ka lunga mana ka pi. Ya ai o kako. Ya fai la va ka ko ke wal manga ole leng manga ka ko yunga ka ko la lo le si level. Ya wangela. Ya ava kai ole o mo ka ko ngo sa fanga ni polol. Ese mo va pengi o male mo kwal ka ko la ka pi mole ai ya ka una ko yo. A ko fa fiki la ka wa vera ko Pacific ko fo ngi ai ole le fo le lu ye fo yer ka ko
ka ko ka pi male ka ko inga ia ka ko ko fo il kulanga nga ia o bo nga ia de samo mo e fiki asola ya le la ka ko wo ia ia si ka ko ka si fo ia ia ke wa ia sole olo ko ule kalia inga ia ngi kulanga le me ia me ka ka ngoi aka ko ka alo ilalo e mau lalo vol ka ko ia kulanga ia il ma fo fau mal ka alo ya ka alo mau iru ia mele mo kwa mo lunga la vale la ka kong mele World Cup fiki am kwa e o ya fiki mo lunga you know it's gonna be on al kulanga ngal ele ke o fiki lunga yo o sea ma popol fainga la ka o le yungi o la ko yungi la ka pi o fainga o kanga kai ko kong o kanga kai e ka business people kanga kai faia le model e fai e work nisi wa lo vai ia kusa lo wa o selfie ki o kusa malo blacks ma falangi ma springboks o sea onga o le leil ma popo o ma fau ma ko mai fo yo kanga ko ngoli yungi e ma ke kia ma fai me o ma kanga ko kanga kale development o fa fenga saul li poki waku il ma ke kingo o meu merchandise fo ia ko langa me e fiel profit ki ka ko me e ka ngu inga ngatua ka ko au saul me o me ko nga ma fo fonga nga e ka nga fai el ka ko yungi la kapi au ko ngi me nga le buang nga fa pe mai o le se kupe ile kwa ile ko kalia inga ka ko me le ngo le ko li fa ka ko World Cup ka kilo me kele aka ko kilo me kele fa ke le fo ka ko ma fo fo e ke le fo le saul ka ko o le support la ku e fa pu mo vengo me ma pe ka vi filan e fa vi filan saul lang samo you know okay o le menu ka u to la fo le swinga le afiki yangal me nga sui afiki ka sui mo la vala ko rugby union le la ko pora ko la va pa me i uma ese o kulang foi la nga le wa ka ngoi ka ko yung le fa me ese o mar ka ko yung ka pile yengi ayo ko ngisi ka ka fresh foi le nga ia running ka ko ka pi ia waranga le mea ne ka si o le pe se ale ka ko pepe se mai ai la ka usanga fa mai le se kup ia e mo ia sui ale faki a opu a kasi e pela tulanga la na ia kia una ko wa ka nga fai swing e fai for sports star no nga fai kulanga na ka se lengi ya na ku ka e fai sports star no e le ola ia la uri ia pere wese yoi la ole aim sports star no aim la va inga look after players yoi fui ma mo ko foi la kala ngo ile achievement lo ia fiki man ko foi la makanga meninga ngan ko restructure la vola ole yungi la kapia fiki la men ko o lo fiki o so me oskaria fa o so me tua ole me bale ma ngai ia foi ngol me nga le po ko ka ngo ko pe mal ko foi ia ole ma fo ka ko sa mo le fa fonga mai mo me ka ko por kala o inga amakai fela lo yengi le sa ya ba le wo me ole iva se fulu iva pasenge o la o players of fiki ko le tua le ko le aula afiki o fele la bo ngi ia ba le wa e ka alo competition le lunga o super rugby o le makwa mo lunga la melo ia lo o ka alo lunga le tier 1 teams ia lo tier 1 e fo ia la fa mangianga ia fikia langa because ele ngakal ngalu lue o kamaka alo o faia onga male yung ia fiki kan kwasi ia fiki il mele o me fala le ava pe o le fe fiki se bia kun ka ko faia mo ke ala ia o ko fa mo o ia po esel me o ka ko walwai ai kan ko fai o le situ langa la o faia fiki o laua la foi le semi professional la ko provincial o fiki o le sila planga fiki lo ye ngai amo ka ko son fo yo ko ni la ko players o le as a semi professional la wa makang la wa run la ko kamisanga le fa kumalo ia ai ko kongi semi professional ia la ko players fesa nga ma vo mo fai e ka mai fai yo O
o le kūlanga le ei, pero mafuanga wango wha koe fuara o loko. Because I know that Samoans are great rugby players. Oh, yeah. Ake o ainge le au le All Blacks, Samoa lolo, Australia, same thing, Engelangi. You know, o foi lalo laka piriki. Ke men ka lo to Samoa ma Kiwi, they're literally playing against Ishikamiki Samoa. Samoa, yeah. But, you know, congrats to Fiji Yeah. for making it to tier 1. Yeah. I guess esa ole le kala le chairperson le laka pi Samoa to le epa. Le nga whaapea e lo ready Samoa. O lo kala. Yes, e lo ready langa administration. And the good news is we don't have to always be there, because if we start improving our administrative, we start improving our system, we can be tier 1, 2. But until that day comes, maka ko mai i ka anonga le All Blacks. Okay. Tarong le All Blacks, whainga le All Blacks ia Engelangi, tosu tolu aia Engelangi i le suiva a le All Blacks. Ia, o le tele fu tamatoia le All Blacks o. So e whaali le whaano noi lunga le penga ta whailangi ma nisi fo i pokala me taalunga. Ia le surua manatu to le fuama o mua le taalunga le All Blacks. But not only that, their season. Ia, e kalkongu ia kongu whanga ko whaasoa whimpa ka ko whakalongo inga. Ia le All Blacks, ka kalongo a le All Blacks, mal make-up a le All Blacks, mal selection. Wa kele position yu silingia. El peko ki kia pek line ako. Ai misia luma le i first 5, second 5, center. O pero kolunga le kwa i o elo longa nga mau ku mai mai longa le misia combination le nga. Okay, lo que le foi me que le selection for coach. Ya al galonga ia la que le. On decision make. Ia que o disi me makaulia ia vai ia ngelangi pe Felix. Sala kiki sala. Club kiki kolu. Fa pouco ainga ia lenga ia. Ia lenga ia que minga sala ia ale kiki. Até. A kiki ia olisi me o kiki fa fole i line out ia lai o kilo male i se tisaka ale o mea umanga a fa pufa kasi o kupu me fale kong mai ia kia wa ia wa la kong ka inga Grand Slam wanga ma pe malo ia Engelangi ia o kile ala vango ia pe la mele ngi pe alo ko ri pira ko ala va ia ka penga ko mo we ai la vi va kali mai el ka la ko ia we je le vengo fi la vi manga ola ko ia e fa lu inga mele nga fa Engela ai ia ka pe o ka longa vo ia ki o sala ele ia markiki out na full me fa penga ia mienga ngai fai ka longa vo ia lo ia o level le ko pingame ia lenga ko va inga fa lu fa ko lu kupu ia me fa penga o sala e kiki ele ia le al crucial ia male critical gaming ka ka winga anga fa line out la kala nga e mo kelela va ngo mo words ko ia e pe nga fa ia ku ia ile ko langa me o mal e o vo i kongo collision fo le ke mi le fi nga wai il fo wiki ia ka ke vai ko le fi nga mo Engelangi mal fa ngol technique sa ka makili yanga e kili ali sia ka ko si pe ka fa ti le la lo polo o me manga o me sol palo le o fa ngol la ko a fa sala i o sui ai ale ia why change o mo e le interview John Carolyn fa pe nga faile va sele o le va soni fa pe ere masangi All Blacks i to nga ta alo ia. This is not the All Black culture. But if I've seen lo ma fo pe o le mea o le lost o le identity po le culture All Blacks pe o le mea o ko faile le uma au ki kele ia.
Ole piking ole wing ole kala JK. Pia ke fa ko so. Ele la ka pila ngi sila ngai. Need to go back ile menga la pi sa ulla ka pingi sila set pieces ground line out go forward deep formation lo ke fa ko so oya. Langa ole melen ko bole wo ke fa ayo fa isi uri le nga ka o JK ma isi fo uri o plex ya fo le mo bok ni wo two structure ke le me ai ngo pikinga mai ya le wo ka pinga umako le mele le ku pu le mele la ka pi le structure e mo lo le ki fengi kwa le lo na ma ko ye mar kula fo le ka lo ngoi JK le la ka pi la ngi sila kai mi la po la le he do le out fe pe se full point ya he de lo plex ya sola nga kan ma longa ko mai nga pe nga mai o lo kap kengi kala ngo fixa ya nga mal fa fika ulinga mo le problem ko par kai mi kwa le mo fa ya lo plex me vo nga lo ke kala ngo ko kai pe ya me le ka ko aus man sa mo le kai mi o mal lo si ka ko mi pasifika le leis kalamu wa mo wale va ka alu makama yesu para ka pi ma skalamu line out pa one me ka deep formation straight line o le speed o le power ma fa nga me ya ma si me fa nga move si o le kipi mai ko ko set up ya o kilo lola ele i po fele le anko e alu nga ye switch nga ye le o le kwa fa ngofia ar ke mi pe wole pe woi ka ya lui yo wole lo le ska ka polar me la fai pe o ke angal me nga ni ka aya ora ko o le ya se me ko sui e fora ka pi o sola ma fiu ya skali e mai le mele o le flat formation le fai ni e ka fai o skali e va me nga break le advantage line foila ele isao ya le la o ke nga fai nge au ke mingi ya fa ka nga na pe o engelangi engelangi le ifi ele engelangi mele le running game anga makwa iping ya engelangi ya yang sila le weekend ile running game mi ko le backline wa sola engelangi pe o lum masa mano si al game wa work fa kasi lum makwa afi ale le o si kulang o mele kicking game kicking polo inga ya ko mo mai ai ro kiki for a sake for ngale ele ko mo polo inga ya mo fai ya on carry on le perka o le pau anga le mea ke la ko simple ama ko pack la vai ile mene sa ile la kapi wa kele ia mau o ai i 3 4 whatever po ai si ko nga kulanga le wingi o le mea le aka ko vai ngi kam ro plek o le lo pola le mea la fai ike ya le o pasi le polo ani le lo wa kele mau structure le ale aula ko le I feel me I feel it cool for you know it's all about il fingo langa ia you know le va pe siling yelo so ya race am langa ia kam fai ale o foi le mele ele ko ka mo mo foi sima fongo le ia ma lo fa ka i lo fionga ia ki manga ko le ka ko me si ka ko pokalape ia ko i lo fionga e so ngona fo i fia fai ale i fa o marca ko pokola me mongi ko sang ya ke lo mo fa mo me mo ya ke ko ngole pokola me mo li ngai el mako sposal no ngai ko sang lo lima sa mo ya e morkele ko alfa fa kele pia vole avion fo ya fu nei ya ma mo i me mako tin sa ya so fo ya JT ya pe vo ya siat va mai ma mako tin mo mako sposal no e morkele ko alfa fa kele lava ko sai fo yo ko awai mai mo mai fo ka ko pokola me lo mai ka winga lava le ko kele o le malo la ko lo mai mo ama para maka mai fo ka ko pokola me leva yaso i ko fa ka singa fo yo kam finga lo fa nga usa mo ai kam kenge so ska longa lava in la langi a ko sa mo bangi fo i sila po Australia po fiala Amerika Hawaii ka bilongo me o fa fa ko long sua fa fa fo i alom fa nga ka singio ele nga ka la kapi ia o soka ia o kenge ia ma
masisi me mafale ka uma kungi al ka wanga le ngo ai ka mo fam ka langa le mo lunga al ka mfinga ngo ye al fanga fa fa kelele sunga tu pepe wo ke ku sai fo ka pe nganga le ol ka ko au ka alo me fa pe fo ia soka kengi le nga qualify fo le il wo ka pa kengi me fa pe nga mo la ia ai ka ko fo le ka usanga a kongo fo e mo fo si fam kalanga fo si me si la fo ngal le mo le ka usanga fa wo ka ko po kalame ai kul kai fo fa ngi ka usanga ia le mo le ko ia fa mo ngi kele la ki si masima ka usanga fo e winga mau no de mangi ia al ka kongo pe al mo maka ngi ka usanga e fa kai kele sa mo il ko lang sua mal ko awai mail ka ko po kalame fa kai fo mo ko mengi lo ko lo mai I mako po kalame e fa wo fo kulanga po kalame mo fa le ngala vole o ka ko po kalame mo la ngai luma ia o se fam kalanga le ia o la fo ia ko sisila mai ma ko fa fonga me fo se I ku mangianga mangi fam kalanga o le ka kanga ko fa fonga sa mo ia le ai o ngo ka ngala va fui mai ma ko nge ia vakulava I le kulanga le mawalunga e me se fo le vakulanga fa ngofie ia ulungo fi ai fo I mamal malam mangingo ia fam kalanga fo o talonga o ka singi o ia le malu alon fa nga Samoa ia se fam kalanga le ia e ka ko felo ka sanga fo alo ia nawa fo ngatu le fionga ia to le fo ia se fa le watu ia le fa mangianga fo ka sanga fo ia wa fo ngia leu mangi fa le ko ia a manuru watu le tapo inga Samoa ia ole ngoko ka inga la vai nga ia manguia ia fa mo nga fo fa penga nga fa manguia ia long fa na sa mo ia lai ka lengi sese ia ngi kula ia fa manguia kule kisimasi mal ka sang fo ka ko felo ai fo ka sang fo ia inisi fo I ka ko o rima nga yole o sports star no mo ia ko fa nga ilo ka po inga sa mo ngi ia so I fo mo ia manuia ia ele to seria som talanga ona o so ngo ia ale I mai tot pokala me fivala o tia misa aska mai mo le to le faftai tot sponsors le eveni dai lava eveni Pacific faftai fo I nai uso ia le telanga to camera ia fio mai ia misa I va pe ia la eveni ia ai mai ia to tala mai ia le fionga le misa lau fausia ia fausia pe ko le tama o le Oscar ia ia o manatu le o la tato toma vai o manuna o manune ia maurunga pela lo fereli I lunga tato uma ia man via Christmasi o le tau sanga fau man via to fa sau ngare fiafi to fa se ho so Talo fa Samoa Event Pacifica nei au kilani lango ingal tato sports tano ia konisi nei o la ei bori ia mai se vuta mai tai ia fai o lo mo o tanto Event Pacifica ia onisi nei o la ei manaia e fa penao no manuina e mo foi tele tu ngao la ei mo tamai ti mai se foi tu planga tavo ia tu pauli fa pena foi le tu pa tu mai tai I so se tau tango fie fa maria nai ro fina ngalo e mo foi nisi o tanto o lo taimio tau mafanfana a mai se lava taimio talonga io Event Pacifica ia tanga me foi le tune the number 1 the man Samoa ia mo wai foi ia la ai el man Samoa me se lava fans le da penga me foi ia le World Cup ta mai tai ia ofune la ai mai ia la mata foi ka po ia ka to a ia ngata le man Samoa me man sina ia me pini a maluru e fai me se tu ngale mato yo mai se vai pa au foi el man Samoa ia tunu pa pa mi se lava ia mta fanga me fa pe pai ko le ninga ia olai se vai nei tanga mai ia se kuinga sai lam se ngalan awal se mi o ia tunu ma fa na foli ma tongo Charles ke mi fa sa ni kalo ia si tila mai foi le tule io la pisamo la e uma ia le ofu mai ta tu uma lava le malu la tunu e o lango ka to a wata penanga fo yo la pil neta sanga me te fo ia le manchina mo la tu kapla fa ia ia awa ninga le veni au kilani
the number one shop I ngai me ka ula e. Tamai tai, tamai. Tina, la me ke lava ia la sa te malo lo manei. Ia tulanga me um. Le ia mania, awani ngalo o tato sponsor militasi le mo tato sponsor no. I me sa tasi me va sa umalava. Yeah!